Добро дошли, драги путници кроз време и тайне. У свето кожи юри напред, ми се зауставлямо да завиримо у дубине векова, у шапат предака и мудрост куджа нам е оставлена. Danas ćemo za jedno od gunetnuti što nam poručuje jedan poseban dan, 9. septembar. Дали веруете да дани имaju svoju dušu, svoju skrivenu poruku? Da svaki novi izlazak sunca nosi ne samo svetlost, već i zbir kolektivnog iskustva, verovanđa i energije koja nas oblikuje. Ako je tako, pripremite se da otkrižete jednu od najmanđe poznatih, ali najdubljih tajni kalendarskih ciklusa. 9. septembar, dan kada nebo govori tihim jezikom, a zemlja šaputše drevne istine. To niđe dan bučnih proslava, već vreme introspekcije, oštrog posmatranđa i slušanja onoga što se križe iza na izgled običnih događaja. Naš narod, uvek povezan sa ritmom prirode i duhovnim univerzumom, dao je ovom danu poseban naziv, Dan mudrih znakova. To je vreme kada se zavesa mističnosti podiže tek toliko da nam otkriže putokaze za budućnost, ako smo samo spremni da ih vidimo i razumemo. Zašto baš ovaj dan nosi takvu energiju? Kako su naši preci prepoznali njegov značaj i šta su nam ostavili u nasleđe? Da bismo to shvatili, moramo zaruniti u vjerski i duhovni kontekst ovog datuma. Православна църква 9 септември по новом календару слави успомenu на преподобnog Пимена Великog и svetog mučenika Sevirijana. Iako možda nisu najpoznatiji sveci širokim narodnim masama, njihovi životi i dela prožeti su dubokom mudrošću, postojanošću i duhovnom snagom koja se preliva na energiju ovog dana. Преподобни Пимен Велики посебно jeste svetionik asketizma i dubokog unutrašnjeg života. Njegove pouke u tišini, trpljenju i uzdržanju od ovosvetnih briga čine ga idealnim zaštitnikom ovog dana, kada se pozivamo na introspekciju i duhovno pročišćenje. Ljudi mu se obraćaju sa molbama za unutrašnji mir, za mudrost u donošenju odluka, za snagu da prebroде iskušenja i za sposobnost da razumeju sopstvene misli i usečanđa. On je svetitelj koji nas uči da je istinska snaga u tišini, a pravo bogatstva u duševnom miru. Kroz njegov primjer učimo da je ponekad najveća bitka ona koju vodimo u sebi i da je najveća pobeda postizanje harmonije u sopstvenoj duši. Sveti mučenik Sevirijan, pak, podsjeća nas na postojanost vere i hrabrost u suočavanju sa nedaćama. Njegovo mučeništvo je simbol nepokolebljivosti i predanosti duhovnim vrednostima, što da nudu da je sloj čvrstine i nepopustljivosti u pravednosti. I dok se ovi svetitelji slave u hrišćanskom kalendaru, ne smemo zaboraviti da duboko u korenima narodnih verovanđa leže i drevni paganski elementi. Ovaž period godine, rana jesen, oduvek je bio vreme prelaska, sabiranđa plodova, pripreme za zimu i usluškivanđa prirode. To je period kada se granica između svetova činila tanđom, kada se više pažnje posvećivalo znakovima iz prirode i proročkim snovima. Tako se i u danu mudrih znakova prepliču hrišćanska duhovnost i iskonska verovanđa, stvarajući jedinstvenu energiju koju možemo iskoristiti. Da bismo zaista razumeli duh ovog dana, moramo se usvrnuti na život i pouke jednog od njegovih glavnih zaštitnika, prepodobnog Pimena Velikog. Njegova priča nije samo hrišćanska legenda, već i duboka pouka u putu ka istinskoj mudrosti i miru. Zamislite da se pre više od 1600 godina u sunčanom Egiptu rodio dečak čije će ime očekivati kroz vekove, Pimen. Još kao mlad usetio je neudolživ poziv da napusti svetovni život i posveti se Bogu. Zajedno sa svoja dva brata, Anuvidžem i Paisiđem, napustio je dom i otišao u pustinju, u Skit, jedno od najpoznatijih središta monaškog asketizma. Međutim, njihova porodica nije lako prihvatila njihovu odluku. Majka, shrvana tugom za sinovima, došla je u Skit da ih vrati. Monasi, vidjeći njenu patnju, požurili su da obaveste bratshu. Dok su Anuvidže i Paisiđe izašli da je vide, Pimen je ustao u svojoj keliji, uplakujući njeno odbijanje da se odrekne sveta i njegovih veza. Njegova braća su ga upitala zašto nije izašao. On im je odgovorio:
Zato što bi to značilo da sam poštuvao i njenu volju i volju sveta, a ne samo volju Božiju, mi smo napustili svet. Zašto bismo se vraćali njegovim vezama? Kasnije, kada je njegov brat opet bio u iskušenju da izađe da vidi članove porodice, Pimen ga je zaustavio rečima: zašto da pokazuješ svoju slabost drugima? Moli se za njih u srcu, to je veća ljubav. Ova priča otkriva suštinu Pimenove mudrosti, potpuno predanđe duhovnom putu, čak i kada to zahtjeva teške žrtve i odricanje od emocionalnih veza koje nas vezuju za svijet. Pimen je bio poznat po svojoj dubokoj tišini. Nije govorio mnogo, ali svaka njegova reč bila je zlatna, puna pouke i duhovne snage. Jednog dana nekoga je upitao: Ava Pimene, reci mi šta da radim da bih se spasao. On je odgovorio: baci svoj teret na Gospoda. Drugi put, kada su ga pitali za savet kako da živi u miru sa bratom, on je rekao: ako vidiš brata svog da čini greh, ne sudi mu, zato što suditi znači uzimati na sebe njegov teret, a to je teško. Moli se za njega i čuti. Njegova mudrost ležala je u tome što nikada nije osuđivao druge, već se trudio da razume unutrašnju borbu svakoga čoveka. Veruje se da je Pimen Veliki proveo veliki deo svog života u samoći, u neprestanoj molitvi i borbi protiv strasti. Njegove pouke su se ticale smirenja, strpljenja, čistote srca i iznad svega straže nad svojim mislima. On je učio da je koren svih problema u nekontrolisanim mislima i da samo kroz disciplinu uma možemo postići istinski mir. Njegov život je bio hodajuća propoved o važnosti unutrašnjeg sveta nad spoljašnjim. Naspram njega stoji sveti mučenik Severijan, čija priča je kratka, ali snažna. Živeo je u 3. veku, u vreme vladavine cara Dioklecijana, koji je bio poznat po progonu hrišćana. Severijan je bio senator, ugledna ličnost, ali pre svega čvrst u svojoj veri. Odbivši da se odrekne Hrista, bio je podvrgnut strašnim mučenjima, ali je ostao nepokolebljiv do samog kraja, dajući svoj život za veru. Njegova priča je svedočanstvo u snazi duha i istrajnosti u pravednosti, pouka da vera može izdržati i najveće pritiske sveta. I tako, na dan mudrih znakova srećemo se sa dve vrste snage, unutrašnjom, tihom mudrošću Pimena i spoljašnjom, nepokolebljivom verom Severijana. Oba puta vode ka istinskom razumevanju života i njegovih tajni. Sada kada smo zaronili u duhovne korene ovog dana, vreme je da otkrižemo znake sudbine, koje nam 9. septembar donosi. Ovaj dan je poput otvorene knjige, pune tajnih poruka za one koji umeju da čitaju. Prvu, narodne primete. Naši preci su pažljivo posmatrali prirodu, jer su znali da se u njoj križu predznaci budućnosti. Prva primeta tiče se vremena. Ako je jutro, 9. septembra, vedro i bez magle, jesen će biti duga i sunčana, a zima blaga. To znači da nas čeka miran prelaz u hladnije doba, bez iznenadnih šokova i nevremena. Druga, o urodu. Ako ptice pojedu sve bobice sa drveća već do ovog dana, zima će biti oštra i snežna. Ptice kao mudri predskazivači znaju kada treba da se kupe zalihe za teške dane. Njihovo ponašanje je prirodni barometar. Treća, o vetru. Kada vetar deva, septembra duva sa istoka, očekujte promenljivo vreme i česte kiše u narednim danima. Istočni vetar tradicionalno donosi promene, često neželjene, u vremenu. Četvrta, kučna. Ako pauk do ovog dana izgradi snažnu i veliku mrežu u uglu kuće, to je znak blagostanja i zaštite doma. Pauk se smatra čuvarem doma i njegova mreža simbolizuje sigurnost i dobru energiju. Pota, o biljkama. Rano upadanje lišća sa hrasta i lipe najavljuje rani sneg. Drveće poput ljudi reaguje na promene i daje nam uvid u predstojeće događaje. Šesta, onovac. Ako na ovaš dan pronađete novčić na zemlji, to je znak neočekivanog dobitka ili povoljne finansijske prilike. Smatra se da je to dar od viših sila, poziv da budete otvoreni za blagoslov. Sedma,
О огнищу, када дим из димняка иде право горе без виюганджа, то обецхава мир и стабилност у кучи. Чист, праволинийски дим символизуе хармонию и спокой. Осма уличном кретанию. Ако се спотакнете десно многом, очекуйте добре вести. Ако се спотакнете лево многом, будите опрезни, могуча е манджа препрека. Ovo je put Сецхандже да пажливо прати му свое окружение и интуицию. 9 септембър е и ночка да се отварaju врата под свести. Снове виджени у ову ноч сматрaju се посебно пророчким и носе дубоке поруке. Ако санджате воду, нjen изглед е важен. Чиста, бистра вода указуе на емоционално прочищение и мир, dok mutna voda može signalizirati neрешene емоcije или предстоящи изазове. Животинджи основима представляю наши инстинкти. Лав или орал символизуju снагу и храброст, змия може biti знак промене или скривене пред нje, а пас верност и защиту. Обратите пажню на нjihovo понашanje. Санджати старе люде, нарочито непознате, може biti знак да добиете мудрост и съвети от своих предака или висших сила. Слушайте njihove речи, ако их има. Mlade osobe основима često nagoveštavaju nove početke, прожекте или промene u vašem životu. Затворена врата могу указивати на препреке, koje morate prebroditi или на нещо, što još nije spremno da se otkriže. Otvorena vrata pak simbolizuju nove mogućnosti i prilike. Ove noći važno je zapamtiti detalje sna, jer svaki simbol ima svoje značenje. Ljudi rođeni na ovaj dan nose pečat dana mudrih znakova. Karakteriše ih duboka misao, intuicija, tiha snaga i mudrost koja prevazilazi njih ove godine. Često su to povučene, ali pronicljive ličnosti sposobne da vide ono što drugima promiči. Njihova intuicija je izuzetno razvižena, pa često mogu da predvide događaje ili dažu izuzetno vredne savete. Odani su promišljeni i imaju snažan unutrašnji kompas. Među njima ima mnogo umetnika, filozofa, naučnika ili onih koji pronalaze svoj put u duhovnosti. Možda nisu uvek u centru pažnje, ali njihovo prisustvo ostavlja dubok trak. Na ovaj dan, 9. septembra, slave se imena poput Pimena i Severina. Pimen, po ugledu na svetog Pimena Velikog, nosi u sebi duboku duhovnost, strpljenje i sposobnost za unutrašnju borbu. Ova imena nose energiju samokontrole, snage duha i mudrosti. Osobe sa imenom Pimen su često zamišljeni, posvećene svojim ciljevima i imaju izraženu potrebu za smislom u životu. Oni su često stubovi snage za svoje bližnje, čak i kada su sami povučeni. Sada, pređimo na ono što je najvažnije, na tradicije i rituale koje treba ispoštovati na dan mudrih znakova. Ovo nije dan za pasivno posmatranče, već za aktivno učešće u privučenju pozitivne energije i mudrosti. Prvi ključni ritual je ritual tihe molitve i meditacije. Cilj – pronaći unutrašnji mir, dobiti jasnoću i mudrost za predstojeće odluke. Ovaj ritual je direktno inspirisan životom prepodobnog Pimena. Šta će vam trebati? Tiha prostorija, jedna voštana sveča, po mogućnosti prirodnog voska, mirna muzika, opcionu, komad papira i olovka. Kada i kako sprovesti, ritual izvodite ujutru, pre nego što dan u potpunosti počne ili uveče kada se sve stiša. Pronađite mirno mesto gde vas niko neće ometati. Zapalite sveču, simbol unutrašnje svetlosti i duhovnosti. Zatvorite oči i nekoliko minuta se fokusirajte na svoje disandže, dozvoljavajući mislima da prolaze bez osuđivanja. Kada osjetite da ste smireni, možete izgovoriti kratku molitvu svetom Pimenu. Prepodobni oče Pimene, umudri me svojim svetim poukama, daruj mi mir u srcu i jasnoću u mislima, pomozi mi da vidim znake i razumem poruke koje mi se šalju. Amin. Nakon molitve, sedite u tišini posmatrajući plamen sveće. Razmišljajte o pitanjima koja vas muče ili o odlukama koje treba doneti. Nemojte aktivno tražiti odgovore, već budite otvoreni da ih primite. Lahko
Šta raditi posle? Kada završite, ugasite svetlu, sve misli, ideže ili uvidi koje su vam pale na pamet zapišite na papir. Možda neće biti jasni odmah, ali njihovo zapisivanje će vam pomoći da ih kasnije razumete. Čuvajte papir na sigurnom mestu. Drugi ritual je ritual čišćenja doma i duše. Cilj – oterati negativnu energiju, privući harmoniju i zaštitu u dom i osloboditi se emocionalnog tereta. Jesen je vreme sakupljanja, ali i čišćenja. Šta će vam trebati? So, po mogućnosti krupna morska, sveta voda, ako je imate, nekoliko grana kadulje, žalfije ili tamđan. Kada i kako sprovesti? Ovaj ritual se izvodi tokom dana. Započnite temeljnim čišćenjem doma, fizičkim uklanjanjem prašine i nereda. Otvorite sve prozore da izađe zastojala energija. Zatim u posudu stavite malo soli i puspite je u svaki ugao prostorije, govoreći neka sva negativnost udesa u ovom solju, a mir i svetlost uđu u moj dom. Pustite da stoji neko vreme, a zatim pokupite su i bacite je van kuće. Nakon toga zapalite kadulđu ili tamžan i prođite sa dimom kroz sve prostorije, posebno uglove, izgovarajući neka sve zlo i nečistoće odu, neka se dom očisti i zaštiti, neka u njega uđe samo dobro. Na kražu, ako imate svetu vodu, poškrupite njome ulazna vrata i prozore. Šta raditi posle? Nakon rituala osjetit ćete svežinu i lakoću. Uživajte u čistoj i harmoničnoj atmosferi svog doma. Treći ritual je ritual deljenja mudrosti. Cilj – povezati se sa izvorom mudrosti, poštovati starije i preneti znanje. Šta će vam trebati? Vaša želja za učenjem i strpljivost. Kada i kako sprovesti? Tokom dana potražite priliku da razgovarate sa nekim starižim članom porodice ili zajednice. Možete ih zamoliti da vam ispričaju o nekim starim običajima, pričama ili o svojim životnim iskustvima. Pažljivo slušajte njihove savete i zapamtite njihove reči. Ako nemate priliku da razgovarate sa starižima, možete pročitati neku knjigu mudrosti, duhovni tekst ili čak biografiju nekog poznatog mudraca. Šta raditi posle? Razmišljajte o onome što ste naučili. Mudrost je živa stvar i ona se prenosi generacijama. Ako imate mlađu osobu u svom životu, podelite sa njom neku lepu priču ili pouku koju ste čuli. Kulinarske tradicije na dan mudrih znakova su jednostavne i povezane sa jesenjim plodovima. Nije ovo dan za bogate gozbe, već za skromnu, ali hranljivu hranu. Na trpezi treba da se nađu sezonski plodovi, grožđe, jabuke, šljive, orasi. Pripremaju se jer ako ja su lagana, ali daju snagu. Često se kuvaju čorbe od povrća, jer je to vreme kada se pripremaju zimnice. Od slatkiša može se napraviti pita sa jabukama ili šljivama, simbolično koristeći plodove koje je zemlja dala. Uzdržavanje od pretjerivanja u dželu i piću je u skladu sa asketskim duhom svetog pimena. I na kraju dolazimo do najvažnijeg, glavnih zabrana ovog dana. Nepoštovanje ovih zabrana prema narodnom vjerovanju može donijeti nesreću, nemir i probleme. Slušajte pažljivo, jer u njima leži zaštita. Prva zabrana. Strogo je zabranjeno ogovarati, klevetati ili voditi prazne razgovore. Razlog i posljedice. Ovaj dan je posvećen tišini i mudrosti. Ogovaranje i prazan govor ruše tu energiju, zagađuju i privlači negativne vibracije. Ko ogovara, prema verovanju privlači na sebe tuđe probleme i gubi unutrašnji mir. Takva osoba može doživjeti svađe u svom domu ili gubitak ugleda. Druga zabrana. Izbjegavajte buku, galamu i velike proslave. Razlog i posljedice. Glasnim smehom i bukom remeti se suptilna energija dana. Veruje se da buka može uplašiti dobre duhove i privući zle, koji se hrane haosom. Narušavanje tišine može donijeti nemir u život, iznenadne glavobolje ili nesporazume sa bližnjima. Treća zabrana. Ne započinjite nikakve velike poslove, projekte ili putovanže. Razlog i posljedice. Dan mudrih znakova je vreme za planiranje i razmišljanje, a ne za akciju.
Започети подухвати на Увайден често са осуджени на неуспех или наилазе на неочекиване препрекиемо. Веруе се да че се свещо се започне на Увайден завършити на пола пута или донети више бриге него користи. Четвърта забрана – не позаемлюйте и не узимайте новацна заям. Разлог и последици. Ова забрана е везена за удържаване финансийски стабилности. Даванже новца на оваш дан може довести до тога да вам новац не буде връчен или да се яви и онай коме позаемлюете, суочите са финансийским потешко цхама. Узиманже заема може донети догорочно дужничко зависност. Пета забрана. Строго се забранджуе сваджандже, викандже и улъжение у конфликте. Разлог и последици свадже нарушава и умир и доносе лошо кармо. Енергия, овок, да напоячева последице сваджа, па се веруе да конфликти започети 9. Септембра могат да го тръжати, имат и тежки последици и донети дълготрайни немиро односи. Шеста забрана. Не сме се бити ленж, али ни претеривати са радом. Разлоги последици, ленюстие према верованджу, путка сиромаштво и немаштини. Меджутим претериванджи ураду без одмора може изцърпити и душу и тела, оставляючи вас без енергия за оно, що е заиста важно. Важно е проначи златну средину, радите умерено, али съпажнем и посвеченощху. Небалансиран приступ раду може довести до здравствених проблема или пропущених прилика. Седма забрана. Не бацайте хлеб или било кожу другу храну. Разлог и последици. Хлеб е светинja u srpskoj kulturi. Bacandže hljeba smatra se velikim grehom i nepoštovanjem darova zemlje i Božije blagodati. Veruje se da onaj ko baca hljeb privlači nemaštinu i glad u svoj dom. Osma zabrana. Не odbijajte pomoć onome kome je zaista potrebna. Razlog i posljedice. Pomaganđe drugima je čin milosrđa kođi privlači blagoslov. Ako odbijete pomoć na ovaj dan, verovanđe kaže da ćete i sami, kada vam bude najpotrebnije, ostati bez podrške. To je lekcija o uzajamnosti i karmi. Deveta zabrana. Не игнорирайте свою интуицию и внутрашний глас. Разлог и последици. Дан мудрих знакова е време kada se šapuče istina. Ignorisanje unutrašnjih usechađa ili upozorenja može dovesti do loših odluka, grešaka i žaljenja. Veruje se da su poruke ovog dana posebno jasne, a njihovo odbacivanje može vas skupo koštati. Deseta zabrana. Ne žalite se na sudbinu ili okolnosti. Razlog i posljedice. Negativne misli i stalno žaljenje samo privlače još više negativnosti. Umjesto da se žalite, pokušajte da pronađete rešenje ili promenite perspektivu. Žalbe na vaš dan mogu zacementirati vašu nesreću i utežati pronalaženje izlaza iz teških situacija. Dragi prijatelji, Dan mudrih znakova, 9. septembar, poziva nas da usporimo, da uslušnemo, da usetimo i da se povežemo sa dubljim tokovima života. Neka u vaš dan bude vaš potokaz ka mudrosti, miru i razumevanju. Prihvatite njegove poruke, poštujte njegove tradicije i zabrane i dozvolite da vas vodi ka svetlijoj budućnosti. Do sledećeg susreta u svetu tajni i predanja, neka vas prati mudrost i mir. Čuvajte se i budite blagosloveni.